abicariza kuri stahabwa amakerezi yagarukure ngo muri kumwe mu parish ya Nyabwina no babeteranira mu mpaka z'ibyeshongoro ebirajumera haciro cyo kwijuka okuzarwa kwa Yesu mujenu wensi. Amakerezi yagetabire omumpakezi garumu Katanga, Katojo, Nyabwina, Kanyeganyeje na nagandi ahibagambire ekigenderwa cyo gukora iki. Karozi n'ekintu cyo kwisya okuzarwa k'omuzuni ututegerize ututegerize tuzarwa omitoma yitu kugira ngo no kwega akwaburukwa yabe n'ebyeshongoro byaye akwaburukwa tukagereza chance yayitora nd'ebyeshongoro byaye byerkurane kunda bishatu so buri muntu yanateka makakoryo kona kiyana abasa kugira ngo aboneze kwa yaye kandi yeshongoreje. Owabireho Minister Elioda Tumwesije kandobire ariyo mujenyi mukuru abasimire ahabwo kunde dini. Ni msemererwa okugaruka mwebere kunyakira mwebere kunyeta. Amakanisa mingi gari mu kwetebeekanisiza Noohiri Obwegyese z'urweshongoro ebyeshongoro bitari bimwe na bimwe ebirayeshongorwa haciro cya 25 kwezi uko barukujaguza okuzarwa k'omujuni. Gashakwa Sheikh Abdulatif.